Maj 1992. Usprkos nastojanja srpskih predstavnika u političkim tijelima tadašnje Bosne i Hercegovine da se prije svega muslimanske vođe i stranke Demokratske akcije privedu pameti, a onda i hrvatski predstavnici kako bi se izbjegao rat i krvoproliće, bosanski barutni lonac ipak je eksplodirao. Namjera muslimana da stvore unitarnu državu i tako Srbe potisnu kao državotvorani politički narod naišao je na otpor Srba kakav može pružiti samo onaj ko nema nikakav drugi izbor. Komunikacije sa Srbijom su presječene, danonoćno se napadaju kasarne tadašnje JNA, a Srbi, bili civili ili službena lica, šikanirani, zatvarani ili ubijani. I dok je takozvana svjetska zajednica lila suze nad lažima tadašnje muslimansko-hrvatske koalicije o navodnoj agresiji Jugoarmije, krajiške bolnice ostaju bez elementarnih sredstava za rad, a rezultat takvog stanja je masovno umiranje beba u banjalučkim bolnicama. Stanje je bilo neodrživo. Moralo se nešto i to brzo preduzeti kako bi se narodu Bosanske krajine i krajina dala nada da će preživjeti i opstati. I dok muslimansko-hrvatske paravojne formacije danonoćno opsjedaju kasarnu u Derventi, i to s razlogom jer bi s njezinim padom bio otvoren put prema Prnjavoru, vojno rukovodstvo razrađuje operativni plan poznat kao koridor. Drugim riječima, počinju pripreme za proboj putnog pravca kroz Posavinu prema Srbiji. 10. juna počinje poznata Cerska bitka. Bitka koja će zbog svog značaja sigurno ući u buduće udžbenike istorije. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja Vukova slučaja kada probiju neprijateljske linije, počinju pristizati krajiške jedinice, ali jedinice milicije iz Knina, Banije, Korduna i Zapadne Slavonije. 15. juna počinje odsudna bitka za Cer koja će potrajati 2 dana. Big Radio, vijesti. Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra. I pored svih apela da se u Banja Luku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nije. Jedinice prvog krajiškog korpusa kreću u odlučujući proboj koridora. Kako javljaju vojni izvori, žestoke borbe se vode oko Cera. Al recite, gospodine, da li vas peku ove suze, da li spavate u isti dan rođeni, u isti dan vaš oštar mač presudi. Pitam se, vicosti, koji Bog ima moć da vam oprosti. 12 zvjezdica s neba palo je, noćas na vaš dlan, cijenjeni gospodine. 12 zvjezdica s neba palo je, šta su skrivile, cijenjeni gospodine.
napravili proboj, Brčko, Šamac, Odžak, Derventa i Doboj, tu su hrabri borci napravili proboj. Pa sad od Srbije do Kraljine naše, ni za vijeka nema muje i ustaše. Pa sad od Srbije do Krajine naše, ni za vijeka nema muje i ustaše. Branimo te od ustaša.